Makada Laukat Jackson Taurangi Manung Chana Security Force na Chathaba, Tibomba Tabakta, Tongan Bama from the Gikulaikaya, Fagat Pangam Lahidi. Kongtang Saki Manung Chana Security Force na Imphales District Andro Police Station Kwanba, Yadipok Top, Ningtau Night, Lai Chingdagi, Fagalaki Bakulai Sing Adudi, Magazine Galoina ba SLR Ama, Single Barrel Gun Ama, Magazine Galoina ba Pistol Ama, Magazine Galoina ba .32 Pistol Ama, Magazine Ani Galoina ba .32 Automatic Pistol Ama, IED Ani, 36 hand grenade Ani, Chinese med hand grenade ama nongmai maru kuntraga taret raincoat ama sleeping kit ama foldable tent ama yauri Imphal East District Lamlai Police Station Kwanba Kangaching Telaudagi Shu Security Force ki Kangbo Amana Kulai Kara Fagat Pangam Lehaidi Fagalaki Bakulai Singadugi Manungda Magazine Galoina ba 32 bore pistol ani 51 high explosive mortar bomb ama 36 hand grenade ani tongan ba caliber gi maru marifutra mathoi 303 LMG gi magazine ani baufeng wireless set ama bulletproof plate taret bulletproof helmet ama pistol holster ama grenade ama yauri Churchanpur District ki Hengle Police Station na Konba Lanching Manbi Chingfai Village Tagisu Security Force ki Kangbo Amana Kulai Kara Fagat Pangam Lehaidi Fagalaki Bakulai Singadugi Manungda KG Chamarongi Pokai Beaba Macha Kaloina Rocket Ama Telescopic Daylight Scope Kaloina Ba Sniper Rifle Ama Country Med Single Barrel Ama Magazine Kaloina Ba 9mm Pistol Ama 7.62 gi Maru Manga 12 bore gi live cartridge Tara KG Ahum Lumba IED Ama Yauri